Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henen kasngi kan reutre uyayong. Ka Meghalaya Jeet Kunedo Association kalale Ïakynduh yung Myntri badai pet yakatna dilek ka Jylla uba bantai dor lingdo. Ban pan jingkirsyan na kabentaki kena ki wan rakna bat buram ya Jylla bat kari barok kawai. Ha ka jinglek mi khmat jongki sha Bangkok Thailand. Na kaliang jong Myntri ulapan pau bat kular ban ai jingirap bat ban punkup buram ru ikitu kena. Ha ka jok kasngi kane ka huan kalale Ïakynduh ru yung Myntri katnat jong ka kot ka khia uba elek bat kerpat eu ban yakran lem sha ka sarkar na kabenta jongki. Kamu fitip hi buat ke state Meghalaya jongi kan host ya kan national game 2022. Borong itip kata. Ladangi mentangi host ya kan national game buat ke medal baru kira menambar ke jak borong bingi. Dan tak ada kam, dan tak ada orang kam menteri ni kena lajong ke badan haki disiplin fair. Bikin lang ke banwan cakmat kenang buat ke medal maksimum ni banyak ki kena jongi. Kenti bersenang di Pogo State Meghalaya. Kata hi ke deka message ke bangga kuaban ayah ke state Meghalaya ke jongi ba maximum ke medals di banyak ki kena jongi hi lemda gumta ke long leno ban host pulut de ki thousands of crores ban pulut lada ke medals baro ra na sha Karnataka ra na Delhi ra na sha kiwe ki state kamdan jumut hangi tinga shu appeal ya ke sports discipline baro kamdan mi belawan Ïakynduh ya nagan ni ka organisation ke jongpi buat kampen tebet susu ke ke badai naga liang ke jongi lada kalong productive hi lada kalong sisa ke bahasa iso naga liang ke government jong Meghalaya ngam kan dalam sports department kam government Meghalaya hi kan sai tu fi itu baru ke bawah burom state tak mut ka message ke jonga ke dei bangin hap ya trisitom barang-barang keburan yang setiap. Bila cuma di Ïakynduh yung sport minister, menteri kasih kalau mana, Ïakynduh gini, international medalist, berjab juga first world Ïakynduh ke Bangkok, Thailand. Dia kejengmut hi kalau mana, reimburse sikit kejengmut diksep juga, kebaningkong, berkebahar kejengmut kalau mana, felicity deki nomor kedua keburam, baka nam kebetulan orang am tanya ke state Meghalaya dari negeri India koi. Jadi yang jom minister sport la assure ban ai jirap Meghalaya joki jubu kepada bat lomba nakana nga sport su akan sayarap pada kawai akan felicity diki di kawan ka Tuesday minwan lamiki bangit senangnya dan baik iki ba bangsa kagumen kelawan ya.